ntabwo uzaratarata twika rata umuntu arase yasubira yakandika n'ubundi twasanze nese atari umubyeyi umva bavuga ngo dushyire portfolio zacu ishuri kubera surveillance y'imeze neza sura umujyi wamufatanye ntiyakomerekeje ntiyatoboye amazu y'abantu ukumva imyaka 5 ucira umwana sinzi niba abo bantu nabo bakaturwa urubanza ari ababyeyi ngo niko bimeze ngo abana banyu mugomba kujya mubashyira kuri discipline murambabarira kuva ku mugoroba w'ejo ni inkuru ikomeje gucaracara hirya no hino mu binyamakuru bitandukanye ndetse no ku mbuga nkoranyambaga ubwo abanyeshuri basozaga ibizamini bya leta by'umwaka ushize wa 2020 na 2021 hirya no hino hagaragaye abari mu bikorwa byo guca no gutwika imyenda yabo ndetse n'amakayi bigiragamo ni ibintu byakuruye impaka ndende ku mbuga nkoranyambaga bamwe bavuga ko bidakwiye abandi bashimangira ko ari uburenganzira bwabo icyo gihe Minisitiri w'Uburezi Dr Uwamariya Valentine yatangaje ko abanyeshuri bose bari kugaragarwaho n'iyi myitwarire ngo bagomba gukurikiranwa kandi bagahanwa mu rwego rwo guca umuco wo kudahana ku munsi w'ejo kuwa 4 tariki 30 Ukuboza 2021 urukiko rw'ibanze rwa Ngororero rwahanishije igifungo cy'imyaka 5 n'ihazabu ya miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda buri munyeshuri muri 5 bahamijwe ibyaha byo kwangiza ibirimo inyubako z'ishuri bigagaho aba banyeshuri nyuma yo gusoza ibizamini bya leta bagaragaye batwika ibikoresho by'ishuri byabo ndetse n'ibindi by'ikigo birimo ibitanda bararagaho mu kigo cy'amashuri cya Esecom Rucano muri Ngororero ubushinjacyaha bwari bubakurikiranyeho ibyaha bibiri birimo icyo gusenya cyangwa konona inyubako ku bushake utari nyirayo ndetse no konona cyangwa kwangiza ikintu cy'undi mwiburanisha ryabaye ubushinjacyaha bwagaragaje ko ku itariki 29 Nyakanga 2021 aribwo aba banyeshuri kuri iri shuri ryisumbuye riherereye mu murenge wa Hindiro mu karere ka Ngororero aribwo bakoze ibi byaha bwavuze ko ubwo bari barangije gukora ibizamini bisoza umwaka wa 2020 na 2021 baje gusenya uruzitiro rw'iki kigo bagakuraho amatafari yubatse urwo ruzitiro ibindi bakoze ngo nugutwika amasaso y'ibitanda bararagaho ndetse bamenagura n'ibirahure byari ku nzugi n'amadirishya by'ibyumba bararagamo abaregwa bose uko ari 5 baburanye bemera ibyaha baregwa ndetse basaba imbabazi urukiko nyuma yo gusesengura no gusuzuma ibyagaragajwe n'impande zombi harimo ubushinjacyaha n'abaregwa rwategetse ko aba banyeshuri bose bahamwe n'ibi byaha ndetse bakatirwa gufungwa imyaka 5 ndetse buri wese agatanga ihazabu ya miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda Maître Ndereyimana Sylvestre wunganira bamwe mu baregwa yatangarije itangazamakuru ko bahita bajuririra iki cyemezo cy'urukiko kuko ngo batanyizwe n'ibihano abanyeshuri bahawe ati icyaha uburyo cyakozwe uburyo ari abana b'abasore bari bishimiye ko barangije bya byishimo byararenze bigera ubwo bagera mu byaha yakomeje avuga ko ngo aba bana baburanye bemera ibyaha kandi ntabwo bigeze bagora ubutabera kandi ngo amategeko arabisobanura neza ko iyo bigenze gutyo baba bashobora kugabanyirizwa igihano cyangwa bagahabwa igihano gisubitse nyuma y'uko rero urukiko rutangaje ibihano byahawe abanyeshuri bo kuri iki kigo benshi ku mbuga nkoranyambaga ntago bagiye babivugaho rumwe bamwe bavugaga ko iki gihano kidakwiriye abana bari muri iyi myaka ariko abandi bakavuga ko kibakwiriye ndetse ari no mu rwego rwo gutanga isomo bamwe mu babyeyi baba bana bahawe ibihano ubwo baganiraga n'itangazamakuru nyuma y'uko aba bana bahawe ibi bihano bagaragaje kutanyurwa n'ibi bihano ndetse batakamba basaba ko abana bagabanyirizwa ibihano kuko baracyari nabatoya niba ari ukubahana barabahana twumvaga byibura babarekura bakaza bagasubira mu buzima busanzwe bagakomeza amashuri yabo nabo bakazagira ejo habo heza hazaza kuko urumva niba bari bumarimo amezi 6 diplome zabo ziraba anire ariko gesa 3 n'igice nahageze nta n'iminota myinshi nahamaze kuko yasohotse ndamubaza ntese aramaze ati tubafashe iki ndamubwira nti ndaninje kureba ukuntu urubanza rwasomwe rw'abana bacu
ngo babana ngo babaye disipurine ngo twabakatiye ngo imyaka 5 ngo ni hazabu ya miliyoni 5. Umva ndikanze cyane kuko jya ibyo bintu haravuze ntago nari mbyiteguye na gatoya. Ubwo namubwiye nti ngo iki ngo niko bimeze ngo abana banyu mugomba kujya mubashyira kuri disipurine murambabarira. Ngo mugomba kujya mubashyira kuri disipurine. Ndamubwira nuko bimeze cyangwa hari ikindi kintu muri bubivuge hoya nuko bimeze. Gusa abana 6 ntinibo. Buri mwana wese ni imyaka 5 na ihazaba miliyoni 5. Mu by'ukuri jewe nicaye mera nkufashwe n'amashanyarazi sinzi ukuntu nabaye muri je nicara ku ntebe ibyakurikiyeho nyene nahise numva fashwe n'ikiniga. Nyakubahwa minisitiri yadufashije yaduha imbabazi z'abo bana bagataha bagakomeza ubuzima bwabo busanzwe. Ni igihano barakibonye kandi baracyemera, ikosa bararyemera. Urupapuro rw'uko ibyo bangije ko kwabyishyuye kirahari, ariko yumva bakarishya igihano cy'imyaka 5. Wibaza ikintu umwana yakoze kikagushore ukumva niki yakoze gituma katika imyaka 5. Nawe ufite icyo wabivugaho. Nitwa Simeon Stizo Muhumuza, iyi ukurikiye ni One Nation Radio, Radio ya Diaspora.